Hello tuni Kuki News bezose na bon saven lim nei vin zan hi a chuan na kikiman lo ze in video na kisi man ta po in tuni a hi in sai diu hi hungtam thim ding a hi in hi zong le a chom lam thei penin a poimo ho beb in sai diu hi tan tin tuni I topic deu a hi le MEITEI ten zo thu the pan ki ta ti a hi in MEITEI ho hin a pha chenga zo le na la hi thu a seiwa kuki nam sunga ki to mo theina ding kuki te khat la khat ki vet da theina dinga hi pan a hin la pan ki ta ve ti ho jong he mu a hin a hing changa zo a hi ven ama ho hi imina immu approve jong le kilom ta zo le nal sei do thei MEITEI ho hin tu a hi pan a hin la ki ta ve ti ho jong hi mu a hin hi chung changa hi ipi zo thu a sei ham ipi lang pe na a sei ham ti ho jong hin sei hoitin tu ni November 2000 17 November 2025 ai ta in MEITEI in phal zong le kei hon ku ki te din ka phal poi ti a TSA in LAMJATHANG INPIN thupun a hin bol na ho zong anaveke no hitin aban bana igam sungova thilso ho hi ivet na hi le kuki cha te I hung kilung to deu vin ina to na ho hi I hung ma chal deu vin a hi le email ma ding ho zong hi aki got now ana sa deu jing e ti ho zong hi mo a hin aban bana in vet deu hi ama sapenin ga velo hen 16 zan hi thil so a hi tain hi zong le ga sei le hen kuki group apologize ti a hin kuki group hon ngai dam a hin thu movin MOU ana sign of ti ho zong hi mo a hin hi chung changa hi ok achi sa October 2025 2930 October 2930 sunga thil hung ho cha hin thi chu moiwa in Manipur gam ahin chot na sanapati gam sung ahin chot lut na a poster kita ho anaki hian si anaki zep si anaki sep si hi chi ho je a NPO hon I chan ham khatna lungkim lo na a phon wa kuki cha te ipum ngo jengo a hi in a hin la e hon pathin ho te hi win khat la khat kina asanga ti a chu a su hiel a bol hiel chu ke ho ka hi wi ti chu a hi di po in hi zong le khat la khat ki chamma khat la khat ki het thim theina dinga hi MOU ki het thim theina ki het to na ti ding ha kinop to na hi che ho hi MOU ho zong sign an a bol win nam khat le nam khat ki ka ki cham theina dinga hi kineu sa ta in pan agalawin heta chu chamna ho agasi movi ti hi mo ahin la hi chi chung changa hi tunia LAMJATHANG INPI ho hin thu so ahin bol ki novin hi chi ahin bol now pre statement ahin bol na pau hi event na hi le a point khat na seu cha hi le TSA hin Sadar Hills Kuki INPI Sadar Hills ahi in ahi lo le sehil ka ahi in aban le kuki nam sunga lam kai ho chunga ki pa thu sangta ki sei aji chu hi chi 2930 2025 thilso chunga hi chi daily ho thilso je hi kuki cha ten ama ho a sei da no hi ga nal ki cho ti chu ha seya iga sei sit ki no naga hon hi chi chan ge a sei lo ahin la LAMJATHANG oin a savin hi chi ba sei chu a hi la poster hon na su savin aban le communal ta slogan na samovi ti hi a hi en ti chu we want Kukiland we demand Kukiland ti ana samovi ti a sei pau a sei nawa hi in abana chu a hi le bomla ho zong anaki hale ti a sei ho cha hi hi chi ho kineo sa ta tangkhul ho noya MOU naga sign win
ngày đâm nó gắt thùm dị vin ti hi na mà họ xây hi na dị chun cái hòn rong cái bạ pi cái hin cái bạ pi mà về ti hi anh xây vin anh na hi xây kit nó sa hi le tu hi Kuki pi Sadar Hills in sahil ka in ahi the ai le nang ho chen gam sunga kami cheng ho jong hi hoi ta niven bit pi diu ni su gen thei pi lo diu ahi lawai le ni bol gen thei pi lo diu hi che ho hi hoi ta nivet pi diu hi ti hi nge na bol ve ti jong hi mo hi in athum na hi isai ke ra hi le chun LAMJATHANG INPI ho hin hi ta chu Kuki ho yenga hi NPO le Kuki NP ho dinga hi nga asewa hi ni chi reminder ti ding ha remind a hin bol kit ma hi in Thadou hi Kuki a hi poi ti a hi ni chwai ga velo chen Thadou is not Kuki ti a hi seven Thadou ho chu Kuki a hi poi ti hi Kuki hon jong ne het pi ben lang chule NPO hon jong ne het pi ben Thadou ho kiloi khom na chu apex body khat bawa umin hi chi chu Thadou INPI Manipur bawa hi ti a jong hi het sa na hin bol ve ti chu hi chi hi Vicky Thadou spokesperson Thadou Student Association General Headquarter akitikit noven hi chi ho hin phondo na hin bol wa hi ti chu ga phon wa hin abana chu hi chewa hi amawain emergency information ti a hin thukin phon ti dingdan ha hi chewa he sa na a hin bol vin hi chewa jong hi point ni a hin pi vin point khat na cha hi la koi hi le medical treatment ti chu adam lo koi tabang Aizol hi hen Dimapur hi hen Guwahati hi hen Delhi hi jong le zot na ha sa na ineva ha sa isa wa hi le tu a hi lam zot na ha sa hodin infala baita le bitta a kizen theina lampi aki hong tan a hi ti a hi het sa na hin bolven hichiwa het them deu hat chu baita atil bailo hil tina a hin bitta atil bit lo hil hi ti het no ngai hi koiman hichi ho bitna a hi lawai le baita akiti ho hi aum lawai le chun koima chan hi cho ki sei lo a hi je a chu baita a zot thei a hi po in bitna a umong mong eti a insurance ki pe thei lo hi chu a hi je a cho ma wain hi choi ain men pha kha wa in ani na a hi sei ki lo han koi hi le ki zen ding hon TSA General Headquarter le Thadou INPI Manipur lamkai ho na contact theyo ahi tia ahi tai tia hi yat sa na hin bolvin chewa hi ta chapala mangthau vin phone number ho jong ahin pi vin hi che ho I contact ngai le chun Aizol Dimapur Guwahati Delhi jot ta lawa jong phai sunga gakijan thei hi chi chu bai ta gakijan thei bit ta an hong ki le kit thei ti na to banga hi asei vin ngahin la koi macha hi chiwa hi LAMJATHANG to banga Kuki de momonga ipanova ngahi lo la Kuki sit na ding momonga ipan lo wa hi le chun ilut kha wa hi le ei ho dinga man tha na hi ding hi aji chu tu le tu a hi e hon he thei diwa thil khat ga te ka le hen zu cha chu imat ding ting le ani ding ki koi a hi in ani ding I koi lo wa hi le hoi la ya chu thang mo kama chu koi ma chan zu cha chu ki man ngai lo wai zu cha mat na dinga chu zu chan ipi adu penam hi chi chu ki hola an cha ding ki koya hi chi chu ne dinga zu cha hong ting le ki man a hi hi chi to banga chu tu a jong hi MEITEI ho hin an cha lien pi khat thum le li phai tol sunga he akoi wa hi in hi chi ho hi du cha na nang jong na chi kha a hi le chun na o the hi ti pa hi ilungel wa ki koyung hai hi abana hi chewa hi James Thadou aman thu so ahin bol kit na cha hi le Kuki ho kichi thei wo a comment in aphal lo ho MEITEI hon
mail he ho nom zong le Thadou hon naki lut sa lo diu ahi ti hi ahi kine phai sunga hi meitei hon na hin phal zong le kei ho Thadou hon ka phal lo diu ahi ti a hi hi ta hi phai tol sung hi ama ho anei da na hi ang ke sei ki ta ve ti ho zong hi mu ahi kine nei ja a chu ka sei hi ka na mi te ho hi chilanga hi anop nop sei zong le an cha ki koi a hi bovin hi chine dinga chu ichi wa hi le chun hi chilanga hi e o theinau lampi umai ti pa chu nge theine de wa in phon wa hi in chule meitei ho hin tu le tu a hi propaganda cha chom chom he a the lai ta wa hi in hi za chu ikichi theu angai ti chu i hong ke sa wa hi in hi chen khom piu melong hon zong na sata I gam sungowa thil phalo pa chalei ki bol cha chom chom ho zong isu sit pi win a hin la AR hole CRPF ho ki thu a zong hi Senapati district langa zong hi operation abolovin a hi le I chen khom piu melong ho a zong hi tampi hi ta chu anasu siwi ti ho zong hi mo a hin la hi ho hi dei lo ta kha cha hi le Senapati keu a hi puin Kampopi district in a hop na sunga zong hi tampi na lain hi chi ho Kampopi district in a hop na zong hi ekar som ni lang hi nakisu seki ne ti ho zong hi mo hi in harbek hi hen a hi lo le hi chi pa chalei sim na dinga chi hi hen a hi lo le pipe long ki koi ho tampi zong anasu sit pi ve ti ho zong mo hi in chule hi chi ba hi ga velohan Senapati district lang Ahi Tai melong ho hin e ho gam sunga nasata khan se na cha chom chom bol lo jong le pathin alung kim po in thil phalo chu thil phalo hi ti hi a hin pathinin mi hi min azat khen tum nei jong le pathinin athil sim chunga hi khen tum anei po in mi zo se hi ki bang chana avet a hi in hi chiwa zong hi ga velo chun Senapati district langa zong hi ekar som lang hi hi chi pa chalei ki bol na ho nasata in anasu sevin alo bu ho zong thum lang an hal ha pi bi ti ho zong hi mu a hin hi chi hi e hon e ga hal ha khel khel ngai lo pathian hoi ta hin ho wa pathian hoi ta ta sana hi le chun pathinin bible a sei banga chu phula kakin ahi atia sei banga chu dunia hi pathinin ai ho thalenga phula ding jong hi agot jing ahi ti pa hi isu mil lo deu ini a hol now icha hol na ho jong hi iza kai sumla pai i hol na ho zo se hi ahi thei chana thilpha pathin thu to ki to langa hi sum i hol de win jong kanami te ho kain tim kin na hi aban kin a hi Sadar Hills Jeep Association ho a kona thupon le het sa hung ki bol ho ga vekit lauhen General Census 2027 chung changa thupon le het sa na ti a hi mi pi het dinga thuso a hin bol wa in hi chi hi Sadar Hills gam kai sunga house ho kiloi khom na hon mi pi hinga het sa na a hin bolu Secretary Information and Publicity Sadar Hills Chief Association Sahil ka Kampopi District nga kona het sa na hong ki bol a hi in ama hon a hin so naw hi niaw cha ga simdo ki lauhan Sadar Hills Kampopi District sunga hausa ho zo se hinga het sa le thupon Sadar Hills Chief Association Sahil ka konin a hong ki nei ti hi a hi in ahung lung ding General Census 2027 na dinga ki got na le ki sim tup na inanei masat dingun hausa ho zo se amasang in het sa na ahung ki nei masa in ahi koi to bang khotha village code census number nei lo lai hon ho nakinai pi nearest village ti na hi na ti chu ho ikinai pi koi to bang khotha sa na village code nei nai lo government a ko na register ki bol nai lo
register code nei nai lo ho chon ahi thei a hi le na gam kinai pi na ho kinai pi ho hausa ho to ke ho to vin lang hi chi to chun sumat no ven hi chi ho to chun ki za to vin lang ti na a hi ni chi ba sai wa hi abana hi ho ko ma census ki khai dia ti chu kisu ma no ven na kisu to ven ti na hin sei to over chule block office SDO office ai lo le DC koma application na ki boluwa amasanga na ki CM tup chi masat dingun iki het sauvi achuti lo le kung som sunga census a panglowa I kha diu ahi khonung le nam ma dinga zong population la samna ahung pang kha ding ahi zi in chingthei ta a inaki su tup ding ovin iki het sauvi Kampopi district hi tu chung MEITEI gal je a khole veng kidal ha achi chau tam na pen ahi zi in general census a ngan si chang ding subdivision officer le fila hintong ding hon jong office record na chilowa amuna hausa upa acheng hoto sut hai sut hiel na sut hei sut hiel tina hin kisun hiel le ahi lola akisu hei te ti ho lovin bei hiela kitup ta population khat cha amang tha lo na dinga pan la dingin sadar sahil ka in thupi le he sa na ahong ki nei ti hi ahi in asai be na wa chu achai nan general census hi gamlenam ven bit na le nam ngai lut na zal in office a pat hunglam kai ho ding ho hausa upa chule ngan si cheng ho ahi na bang ta a boldo ding in sahil ka in tip na sang pen ahin ki nei ti hi her sa na ahin bolo hi ni cho ho ta bang hi thil phata hi in igam inam sunga tu a jong MEITEI hon na sata e de naw hi ipiham te a hi le Kuki-Zo te hin aphat chenga refugee ki ko lu no vin masanga khosom na a tu ai khosom thum langa tai ti a hi ase wa hin aji chu e ho culture a het lo wa hin e ho chu u cha mi ni au mai jong le a u pa chun in pi anga a anaw pa chun in tha ki song hi chu in tha ki song hi chi to banga chu ahung ki bolai le mi u cha pasal nga ta bang a hi lo le sagi ta bang na ho chun u cha mi thumin u cha mi ni in khopi anga a hi le khotha sat dinga chu mi nga ki go sa ki a hi lo le mi thum ki go sa ki ma ita chu khotha ki sat ki na igam chu ki hom ki na ita chu aban bana ki bol ji a hi ja chu hi chi ho hi ama ho mi khen khat masanga patna ina chen khom pi ho a he phabe pi na chu hi jong le tu a asiding ngai to a pan la ho MEITEI ho hin hi che ho pan sat na a hi refugee ti a hi e ko ji wa hi ni ja chu tu chunga sahil ka hon jong het sa na hin bol ho hi ingai nep lo diu khotha sa tho hi wa ngai lo wai le government a kholui ta hi jong le government a register ki bol lo wai le SDO office ham ngai lo le DC office ham khana hi chiwa hita chu ikisu tup diu agang theilam pena 2027 gamsunga general census ahungkila masange ya hi izakai ikisu tup diwin jong ihum kitem kin wen hi aban kit a hi ga velhen tat bung zut club ma kona thupon het sa na hongki bol hi in hi chi zan ha hin bol wa hi tain Tamenglong district 2 a ahung lung ding date 18 November 2025 ti chu jing ni kho tina a hi tain ni a tat bungwang kho Tamenglong district a memorial tournament football and volleyball a talo pu paulun and
Lien Min Lun Khong Sai Het Jing Nadia Memorial Trophy In Sung Mi Te Ngan Sena A Tat Bung Zut Club In Organize Anaki Ball Pen Chu Lopi Ta A Kichip Golnop Manding Ti A Anaki Gong Chu Nam Sung Hui Nun Le Thu Lela Aphat Lo Lai Ji In Atha A Akigon Kit Ka Si Hichi Tournament Kin Gon Hi Khat Vei Din Postpone Tiso Aphat Kitip Chon Hi Tina In Aphat Akivo Chon Tai Chu Ji In Muntina Invitation Lekha Anaki Ball Khotin Zut Club Lamkai Cheng Le Mi Pi Cheng In a head team Chi Diu Uvin Iki team Uve Ti Hi Ahi In Hichi Hi Pathian Phatsa Ahi Le A Gang Thailam Pena Hongki Gong Kit Nentin Na Hongki Het Sa Kit Dewahi Ahin La Hichi Aki Het Sa Masang Se Achu Koiman Hichi Tobang Tournament Ki Ball Loading Ahi Ti Pahi Ahin Het Sa Wahi In Ne Minlen Khong Sai Secretary Information Publicity Akona Hichi Tat Bung Zut Club Ho Akona Het Sa Na Hongki Ball Hi Ti Chu Ga Pon Thei Kit No Hin Tin Chule Tu Lai Hi Sat Levot Hongki Khel Lai Ta Jong Ahi In Chule Na Za Chom Hi Gam Sunguwa Jong Ahong Ta In Hichi Ho Hi Na Atam Zopi Hi Dr. Hon Ahin Veavit Ahi Le Masanga Vo Chanat Ti Ding Ham Ahi Lo La Fluent Ti Ding Ham Hichi Ho Ahong Kit Ta Ji In Churchanpur DC In Lekha Na So In Koimachan Hichi Gam Kai Sunga Churchanpur Gam Kai Sunga Hi Koiman Vo Sa Azo Ta Loading Hichi Het Sa Na Lekha Ho Ahin Bolve Ti Ahin Hichi Va Ama Hon Asei Be Na Va Chu Ahi Le Farm Ki Bol Vo Cha Farm Ki Bol Na Hi Hichi Va Vo Cha Tampi Hong Thi Pha Na Chu Tes Anaki Bol Na Hi Le Masang Laya African Swine Fever Kiti Pahi 2020 Laya Ana Pa Chu Tu Ahi Hong Tha Kit Ta In Hichi Chun Ahi The Ahi Le Koiman Hichi Lai Mun La Ahi Vo Cha Jong Apu Do Loading Koiman Jong Ahin Po Lut Loading Chule Khonei Hon Jong Hichi To Bang Vo Cha Na Nei Ho Hi Mundanga Jong Azo Do Lo De Wa Hi Ti Pa Hi Het Sa Na Ahin Bol Ve Ti Chu In Po No Hin Tin Aban Kit A Hi Chom Khat A Break Type Dan De Wa Hi In Ipan La Na Ho Neo Cha Ga Ve Kit No Hi Tin Pan Khom Hat Na Tia Project Inei Na Chung Wa Hi Amasa Chu Som Li Le Nga Chan Ina Se Wa Hi In Tu Ni A Hi Som Li Le Gup Ma Pat Na Som Nga Le Ni Chan Ga Sei Kit No Hi Tin Hichiwa Pan Hin La Ho Hi Akhat Na A Thanglet Misaw A Hi In Ani Na A Hi Zang Khulen Chongloi A Hi In Abana Hi Khopi A Hi In Abana Hi Lingboy A Hi In Zam Khogin Khong Sai A Hi In Khat Hi A Hi Le Chun Amin Phondo Ding Anop Lo Za Chu Hitai Hong Ki Ji A Hi In Asom Nga Le Ni Na A Hi Le Lamal Som Haukip A Hi In Hichi Pan Hin La Ho Zau Se Igam Inam Pan Khom Ding La Hat Ding Dei Na Pan Hin La Ho Zau Se Na Chung Che Vin Ki Pa Thu In Sai Ki No Vin Hichi Bana Chu Tu Ni Pan Hin La Ho La Hi Zang Khulen Chongloi Le Abana Hichiwa Zam Khogin Khong Sai Amani Hi Tu Ni Man of the Match Ti Ding Ha A Sang Pen A Hitawin Sang Le Zanga Nga A Hin To Thonin Amani Chunga Jong Changvalin Ki Pa Thu Avelin Iga Sai Ki No Vin Tu Ni Hichiwa Igam Inam Hat Na Ding Le Igam Inam Pan Khom Ding Dei Na Pan Hin La Ho Zau Se Pathinin Pathei Na Bo Vintin Tu Ni Igam Inama Dinga Na Hin To Do Sangova Tamzo In Pathin In Aleza In Pathei Na Hin Bo Tau Hen Ti Chu Ga Sai No Ma Hin Tin Chule Tu Ni Chan Ge Pan Hin La Nai Lo Hon Jong Ahi Thei Ai Le Pan Hin La Sau Sau Hi Tin Tu Ni Chan Ge Igam Inam Pan Khom Ding La Hat Ding Dei Hi Mi Zakhat Jani Cha Jong Ilhin Zo Lo Ham
hi chi je a hi igamo hi hlasam ham ti jong hi kisai nom leo a hi in hi zi chun a hi the ai le igam inama dinga pan lao hi tin igam inama dinga ding khom hi ti a thu kisai ting le hin tam han lang hlom jong le a quantity ti ding ha hi chilang hi tam ji le phading a hi in I tam to I hlom to chu poimo po in a hin la a tam thei pe na igam inama dinga pan ila pau hi poimo a hi ti chu iga sei thewin tin koi ta bang hi chewa pan hin la noma pan hin la ho zo sin ai the ai le ila zo ting le hi chi number a hi screenshot bol hi tin in thot leo han Kuki channel family hon jong WhatsApp group akinein WhatsApp group ho jong hi koi ma zo si ki lo hi in hi chiwa pan hin la a igam inam ngai lu ho bo hi ki et na hi ta chu confidential ti ding ha mi het lo dinga igam inam thu ki sai na ho jong ki koi ji a hi in hi ji chun a hi the ai le na zaw no ma hi le screenshot hin thot in lang na thot zat le na min hin sai le chun hi chi dung ju ya chu nang jong hi chi group ma chu na ki et ding ai ti pa chu iga sai the in tin tu hin I topic over aban ana chal ki lo hen masanga ina sayo video masalanga ina sayo Bihar gam sunga election ana umpen chu tu ahi BJP in zona ana changkita in Bihar gam sunga hi government tha form kit ding ahi to gon aumin hichiwa government tha ho hin hung lung ding November nisim som ni ting le hin patna a ki ha sil na neya ngai ta chu government tha hung ki form kit ding ngai tai ti pa jong chu I het thei dewa iga phone no hi in abana hi Guwahati a Nampi conclave ti a I nam sunga lamkai phabe pin ke ho khom na ananei na chung cho na hi neu cha ga sei le hen jing ne ho ting jong le a video ho thudo na za chom spokesperson ke no hi hen a hi lo le UPF lang hi jong le ho pi na KJU secretary pa ko na jong video ho jong ina mu de wa hi in hi che ho jong chu ina vet theu hin tin hi jong le tu ni a hi che wa jong hi mi pin I het no mo wa hi le ti a hi hung ki ta do hi in anasim che o hi tin athil dan ho hi I het so ke deu ka ta sanin central government in pi sei jong le tu a hi inam pum pi a inam lam kai ho ke ho khom na a panmun ala dan hi a hi le ti jong le union territory with legislature hi kilha lawa kidin pi dinga hi ti hi a point nga na pa hi na sai ki novin heta chu hoita ta hi chi kichi pi ding chule a point sagi na hi ga vekil law hen annually ti chu kum si le May 3 hi chi hi hoita ta separation day ti hi observe ki bolding mun tena Kuki cha te che na zo se a hi chini ho hi hoita ta ki mangding hi tai ti hi phondo na jong anei vi ti chu mu a hin aji chu tu ni chan ge a jong hi naga ho jong hin Indian government a hung ki phin now hi sort hi tain hi jong le ama ho thil thum le ama hon demand a bol pau hi a hi theilo thil a thu mo hi ja chu Independence Day mangji jong lew koi man ana sa bi se lo hi in a hin la hi chi e ho Kuki cha ten May 3 iman na dingo hi a hi le imi isa anagen thein ni pen a hi lo le imi isa MEITEI gama kona I hung ki hen do niu in su gen thei niu hi chi ni khat chu observe bolding MEITEI ho to ki hen mo mong ta hi chi ni a pan aung ki hen hi ti pa hi itu isa khange ya a het thei ne de wa chu tu ni a lam kai ho hung ke ho hom wa hi chi to bang decision hi a hin la wa hi ti hi het thei ne de wa iga phone ken wa hi in hi chi Nampi conclave anei na chung wa jong hi MEITEI news a Sangai Express kiti ho I het de wa hin masanga hoi ta ai chen khom lai wa chu
hichi newspaper hi Manipur gam sunga tinga alin pe na jong anaki he a hi in ama hon asai na wa hi ga velochun Kuki-Zo MLA ho hin tu a hi hoita decide abolvin Manipur gam sunga popular ministry hoita support abolve ti langa jong he savin azat he sei jing ta ven ngai chi asung thu I sei kit la chun niau khat a heilang dam a chom lang jama aga sei kit ven a hin la heading a hi ga sim leu chun Kuki-Za ten popular government a form deu hi nasata I support dan wa jong hi a ki sei ti pa hi mu a hin hi chi wa hi lang khat na ga vekit leu han Kuki-Zo MLA mini hi chi chu ngur sang lur sanate aban le elem khaute amani hin hita chu popular government sim do na dinga jong hi BJP leader ho to ke ovin hichiwa amani hin a post jong hi president rule government sunga sim do a hichi mi a jong hi post lien ta jong a thu movi ti ho chan ge jong hi MEITEI ho hin a sei wa hi in a hin la hi che ho hi ei ho ilung han kit nova MLA Kuki chan pi ho na sata I bol kit nova hi le chun MEITEI hon ka to gon alo thinge ati de wa hin hi za chu a hi the ai le ching thei ta wa I ho ma nga in tu le tu a hi MEITEI ho hin hi chi wa I sei lo po ho jong hi a sei vi ti a hi I sei wa hin ama ho MLA hon jong ei ho lam kai ho hi chi to banga ke ho na anei je ba hi I chan ham khana yang sit na ne ya hi ta chu governor pa ko mai ga chewa ga ki phin kit no a hin hi chi aga ki phin na wa chu birin jong ga zaw kit a hin de tol pu jong hi ga zawa ama lam kai na BJP MLA izan ham khat hi ga chewa governor pa aga ki mu pi wa hin hi chi governor pa aga ki mu pi zawa hong po do wa jong hi MEITEI media ho hin nasata nanga wa agari ho jong a kham wang wa koiman a kham pi lo ki ho jong ki ho pi lo wa hin a hin la ma ho na sei na wa chu MEITEI BJP MLA ho hin ki ho na anei win tu a hi government tha hi agang thelam pe na December sunga ki sim do ding hi hi chiwa hi Kuki-Zo MLA hon jong nasata support a bol vi ti ho chan ge jong hi news a hi aza a bol jingo a hin la hi che ho a ko na hi iki kang se wa MEITEI hon ei ho khat khat ei su to got na pau hi I het thiem zo wa inui sa thowa idal ha deu ei ho khat ki to mon ding a sei na ho jong hi ata ila lo deu hi ti pa chu niau cha iga sei be ke no hi in aban le hi chiba hi ga veleu chun MEITEI hon ngo na a hin bol na chungova su thin na a hin bol na ho Kuki-Zo MLA decide to join popular ministry kiti na chungchanga hi don but na ho MLA hon jong a bol wa hi in hichiwa ama hon a sei na wa chu Guwahati ke ho na a hi chi to bang Kuki MLA hon MEITEI government support ki bol na jong pun MEITEI popular government support na dinga ke ho Khom na jong ima kanei po vi ti hi hil chet na a hin bol wa hi in a thing ta a hi chiwa meeting a ki sei Khom cha hi le separate administration Kuki-Zo community hon mu theina ding hi chi focus zo a hi thu ki sei hi ti a hi hil chet na ho jong a hin bol vi ti pa chu mu thein kin na hi abana hi ga belau hen CKMA kiti hichi in het so ke wa hi in Kuki Chin Kuki-Zo army ti a anakimin vova MEITEI le Kuki I hung ki boy sungova panla dinga to gon ne ya hita cho organization anaki phut no a hi in ama hon tu ni a hi nammi pi hi nga het sa na thuso a hin bol kit no win hichiwa thuso a hin bol na wa cho a hi le a thom jong a thomin ga sim do jing lo hen
nammi pi hinga ka hin he sa nom uchu a hi le gal gel pha lo be in gal hin nei ta ze win nammi pi hu ding gel nan CKMA teen organization ahung ki phut do in MEITEI gal do nan thisan phal in morele ziribam hu do in anaki pang in ahi hinla galle tol jong ahung thip dom tan hizi chun tuni apat in CKMA jong nammi te heading in su mang su be ti chu akisu be tina ahin akisu mang ahi tai ti hi ti kahin phong do ahi kahin phon do ahi tu apat CKMA mina natong thei ta lo ding CKMA mina natong kha le aman mo akipo ding ahi tai kakipa vi ti ahi Department of Home Affairs kona hiat sana ahung ki bolin tuni apan ahi CKMA talo ding ahi ti hi mi pi hinga hiat sana ahin bolvin chule koi to bang hi chi CKMA organization mangcha a sumdong ahi lawai le hi chimin kimin vo a natong kha ai le aman mo akipo ding ahi tai tuni apan ahi CKMA hi cho CKMA ho hi talo hi che organization ki sumangai tai ti chu hiat sa na ahin bol wa hi aban kit a hi ZRO a kona thupon ahung ki mukin in hi chiwa hi mi pi hinga hiat sa na ahin bolovin tunia ahin so wa hi in ama hona sei hi a hi le ZRO dominate area ti ding ahi tain ama ho operation area e ho pawa ga kiseila na e he thei ding pen wa chu ama ho operation area sunga hi koiman sum adon theilo ding hi koi ham khat hi chi thupi na sa lova ahin dong au ma ahung ki mat do kha a hi le achunga action kila ding ahi ti pa hi yet sa na ahin bolo hi in ei ho nam sunga I hla sam naw le igam sung inam sung akhan to theilo na pen jong hi inam sung wa demand za chom I bol ji je wa hi koi machan I macha ki bol nom lo wa hin igam sunga thil phachom ding tampi ki he a bol zo ding tampi in hoita ta sanom jong tampi company hoita ta hin polut nom jong tampi ma hi in a hin la tu ni chan ge a hi sumle pai don kiti hi SOO noya hi hen SOO noya lo hi jong le tu ni chan ge a sum ki dong jing a hi ja a hi koi man hi jo chu bol nom lo igam sung jong khang to thei lo hi in a hi thei a hi le tu a hi nangma operation hi hen mi operation hi jong la a hi thei chana donation ti lova mi ki phala ahin pi ti lova hi demand ki te pa hi bol daw hi tin igam sung wa hi che to banga nei lo cha te ko ma sum anop ada mi hlilonga min aki hol na ho ha sata ila aki hol na ho e hon bailam ta ichul ha pau hi a hi the ai le dal ha leo han igam sung inam sung jong khang to ding ei ti pa chu ga phone be ke no hin tin hi chiwa jong hi ga velochen AR hon Saibol check post a hi check anabol vin hi chiwa hi melong ho hi adam lo khat garin a hin po in a hi le AR hon check anabol na wa hi anabol sot je wa chu hi chi adam lo chu hospital alun na ding lungman talawa ahin ho an molim pha na chu nupi hoi lung hangova hi chiwa Saibol check post ho zo se abona agasu se ve ti ho jong he mu ahin hi chi hi a hi in mi pi tha ha dan chu mi pin pan akila a hi le sepai hi hen state government hian central government hi jong le koi man mi pi sunga thu anei zo lo dan hi chiwa ko na ki he ai in tu ni a jong hi ei ho mi pi ho hi kilung to hi tin inam se pai hi jong le tu ni a igam ha sap na ding le igam inam in adei lo
sum ki dong dong jing ho jong hi ei ho mi pi ho ki lung to hi den koi ma jan pi da lew han tu nia thing noi song noi ti ho jong hi lo ding a hi na hin la e ho ikilung to lo je wa hi chi to bang thil so ho hi inam sunga dei lo ta ho hi jing a hin I gam sunga chu hausa khanin ka gam sunga koiman sum adon thelo ding a hi koi organization hi jong le sum adon thelo ding koi ta bang ahung dong a ma hi le khomi pi ki thu to wa heta chu pan ila wa inung del ri wa hi ti khari decision ke la thei lang mi pi ki lung to ta ki ding le tu ni a hi I kho I veng jong min aza ding hausa jong a lo pi ding banga lo pi zo ding a hi in a hin la hausa le organization ho ahung ki thu ko mo wa khochaga a hin eng bol tiang le khochagan hausa avet da na jong sang di set ji a hi ti pa hi e them na diwa te ka na dinga neu chai ga se wa hi bovin tu ni Kuki News hin ve a hin ngai ha a I chi in sei naw a hi lo le hil chet na in bol na wa a chai chan ge a hin ngai ho zo si na chung che win ka ki pa in bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen